ما في حياته ما شو خوش في حياتها شو خوش تدنيا الدمکی دا شوفر تاکسی تشیا مالا که مازن وکی گوله که پری و بد لینها کاره که لاواز و بی قازانجو پریماندی بونه شوفر تاکسیات بیجن بلند بونا بهای سلطمانی و نبونا پشتوانی حکومته بار ما اگجار گیران کریه او بیجن خدان پانزین خانه هفشکن منه و او پار امروجانه بدزوتینین ایواری دینه پانزین خانه او بوی دستو داری پاریه جیاری جیب دستمنا کوید 2 ساعات نيفادي من السرادة حتى تسيل رابسني أو جروجك هاي روجك نينا تولي قرن تاكسي نفر 2000 دينار ساب تبقى 6000 دينار اللي بيجوا قرانا تبقى 4000 دينار اللي بيجوا ولا قرانا شو بمنامينت ما في قاعد اما صار بدا في تاني جامعي بدل قاعد بيجوا 10000 دينار 8000 دينار نينا باجروز ما ادري هابط اما حالي ما افيا هم مدرس عايش شو حتى مرغب مدينه بازي خانه ما شريكه هي بازي خانه مدي 20000 دينار شو كرين ازي في هادم ادي 15000 دينار مي بيجدم من بابا خدا خزانه وايجار وما شابهم صرفت اجبلی گرانیا بهای پانزینه زیده کنن با جو رسوماتش لا حکومت هرم کردستانه و بارگیرانیه که زیده تر سر شوفیران درست کریه اجبر کو پاره که زور درست کنن ناسنامات رومبل و لوگوی تکسیه و با جو رسوماتن ریوبریا هات نوچونه چید او اجبلی مزاختین سغبریات رومبله خود شولمه بسر برا ام بيجين افرو ما 20000 شول كرن الحمد لله بس نينا او بيستجنينا ده شول كي ده ساكي جيتو صفر بيه بانزينه تو مجبور دي بانزينه كي يعني بتعذاب بهنا بحطقا ام نشين اداري بكين بانزين جرانش حدي دركتيا وقت تشتكش حدي دركت طاقه امر بوري مرو نشد الضريبه قمرك نزاتشي فلان جينجا شارع نزاتشي يعني اشتاقتها ما دركتي دی وکیلی من اتفاقا از اجبار پانزینه که شما شخص صابون اجبار پانزینه عربی من شده ترکی ازش ما خارج یعنی گو ورا مروی دیندار بتن اندی دیگری من بس بو حق پانزینه شول کد ما شول که بس بپانزینه ما گوام دیار رفت چنه ترکا چرا ترکا دا چنه بیلی روزه مش طار مطاری من زفران مجرد قدیان نویری و نگو هندی و سحاری ولا زیادی من 2000 شول کری ما جزی روزی باید 25000 پانزینه سوشن ما چه بده فایده ما هندی امید کنن ناکن یعنی واقع امیوم یا خوش شول ناکن دیوار کنم که وسرا پانزینه واجه بوچ پانزین 550 875 الپارێزگا دهۆک نزیکی 16000 ترومبیلên تاکسی hene ku li dîvstandardên cîhanî ji mareka ekcar mezin e û demê xwe da hikûmeta herêmê bêy hebûna planeka rêkxistî molet bi van hemû taksiyan daye niha jî şofêrên taksiyê ji bêkariyê nalin Amed Birîfkanî Kenalê Esmaniyê Peyam دهۆك